Gajing lekai ICC Women T20 World Cup haparing ke Scotland Persia ke England. Haba pai sya ke gajing lekai ke England kal khur ganam chop. Hadin bagalala ban pelimsuk ya ke Scotland da shipeu weekend. Hagoi pat gajing lekai World Cup haparing ke Australia Persia ke India. Hagan gajing lekai ki they lekai jongari India ki lamat ya ke namrem. Hadin bagila sya pelim hakmat ki they lekai jongari Australia da khandai runs. Bat leng bang ke nam job ke Australia kala yo ban rung lupa sya ke semi final. Katba ke India kala bendu benrung sya ke semi final. Haga jingle kaya kini rung sya ke Africa Cup of Nation haparing ke Morocco Persia ke Central Africa Republic. Haba pai sya ke jingle kaya ke Morocco kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelimsuk ya ke Central African Republic da san lanot. Bar haga ke jingle kaya urang le kaya bekensai jo ke Morocco u Hakimi uliyo ban tep shigul na gemta ke Morocco. Haga jingle kaya UEFA Nation League haparing ke Greece Persia ke Ireland. Haga ke jingle kaya ke Greece kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Ireland da Arlanot. Bar ya gini ki argol ke Greece kala yo ban tep haga minit ke basau peu fra bar haga minit ke khandai peu plus iway. Haga jingle kaya haparing ke Austria Persia ke region Holland ke Norway. Haba pai sya ke jingle kaya ke region Holland ke lamat ke namrem hadin bagala sya pelim suk hakmat ke Austria da san la kawai. Hagawai pat ke jingle kaya UEFA Nation League haparing ke Finland Persia ke England. Haba pai sya ke jingle kaya ke England kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ke Finland da lai la kawai.